Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Total War Warhammer 3 honetara eta kaso honetan kanpaina bataia bat jokatzera. Gatoz, baina kaso honetan abentura bataia. Batean, hau da, kanpainaz kanpo jokatzen den bataia bat, gero bataia hori ere kanpaina barruan jokatu dezakezu. Agertzen dena gero nahi duzunean, bera zure armada izan daiteke oso potentea bataila horretan, eta orduan ez daukazu zailtasun handirik izango bataila hori gaztea, baina bataila abenturan hor ja bonifikazioak eta bar ez daude, eta dituzu tropekin irazi behar dituzu, beraz esan daiteke apur bat ere zailagoa dela. Beraz abentura bataila, kaosaren ipotzak. Jugatuko dugu Astragozekin, ipotzen kontra, eta horrela ere beste unitate batzuk ezagutuko ditugu, beraz, aurrera goaz. Setio bat da, ze suposatzen da egin behar dugula. Ja, mapa utzi nago apur bat burua koloka. The ultimate blessings of Hashut are nigh. Bound to the great drill, the ancestor relics cede their power to the diabolical machine. A terrifying feat of forgecraft to bore into the Chaos realm. The blood of the Bull God, now at the fingertips of the worthiest Dawi Zar. Yet there are those who seek to interfere with Hashut's plan. The Dawi seek vengeance for the pilfering of their relics. By braving this place, they surely bring doom upon themselves. Ashaturak, Katzfaital Fauts. A ver. Jarritzakiko hauek hemen. Hemen ezin dugu ezerekin. Beste batzuk jarritzakiko hemen. Gainera hor ala begira zentauro batzuk hor. Tauro hor joango barruntza ikustera. Ipotzen tauroa. Itxaron, biburu ditu hauek gaudi dira, bale, begira. Hemen beste unitate bat, mantikoraren antzeko izango litzatekeena. Ez honetan zezen bat izango dena. Hemen gauzaren batzuk. Itxura beldurra daukago, hemen Astragot.
Jar Unazar! Askavata Lumskarki! Jarra ditugu hor. Isu Gornaun Sart! Hori babesteko eta bat hemen. Beste hemen egoidan esaterago. Egaletik erasotzeko. Drafjan! Hor jarri ditzakegu. Hemen. Astragor Zulahu! Hor zalditeria gina. Oberena eta honekin hasiko ginateke bataia. Eta zu joan zuzenean girokopteroaren bila. Eta zu beste girokopteroaren bila. Gainera oleadaka datoz, pizkanaka gainera. Afessa el Gramus! Utidu Arraktak! Ekusi sartu fai. Zuhorra. Jar Unazan! Hori esaterako girokopteroak agatu behar ditugu. Baina eskez ere. Bueno, behintzat presioa sartzeko. Marzu Ardardu Adru! Rashkazar Waku! Gauza da girokopteroak hasi direla. Vale. Hora zuzenean. Odion Arduga! Monetaron. Deiteria atzetik. Zube gara. Hemen hotz pila bat daude. Askalafata Dumskarki!
Estragon Zula! There! Keep moving! Ut Angro! Right. Saros Centros! Ashkalafa Brastja! Right, człowiek jak Manza. Ashkalafa da Dumskat! Mush! Get out, boys! Ale ja. Creo que debe ser eterna. Reisu Anunku Asho! Jack! Give it out! Drashkazad Wagus! Fahashut! Damazan Dawanli! Alskan! Orchard Wizardish! Ta Waddlebarek Rungi! Hobgoblin Akazaz! Mahito Demak! Trash Kazad Wale! Chopper's out! It's Abby!
Zio jarraitu. Mahitu Demak! Ei! Ei! Zio jarro el tirador. Ditch wise, boy! Unwachs dem as Elgi! Scars Haus! Zio que torrión, no. Mustak! Dumlift Cleo Deshwa! Torrenanza. Yeah! Hot Gobbleria! Ulaprit Usk! Drafjan! Rojo no ra. What's that? Dumlift Cleo's Deshwise! No da oleada, vale. Egongo dirala. Hau sentzitua. Izan nahiz behin! Lere sustekoak ez ditutu ateratze egin. Vale. Warning. The igneous barrier between worlds is suddenly breached, but the sorcerer prophets struggle to contain the torrent of escaping chaos magic. Other demonic powers are seizing their moment, bringing forth horrors from the other side that thirst for slaughter. The Dawizar must ensure that only Hashut prevails. Benetan. Urki Zentron! Diabloak orain. Ashut Zaragon! Avisa El Gramus! Soros and Trus! Dervazan! Dapornli! Hey! Hey! Ja, falta zitzaiguna gainera. A ver, zu, horra. Venga.
Venga, venga. Askala Platadumska! Ya. Vale, sube. Alright, let's sube. Afessa! El Gramus! Shar Unazan! That's out! Trongi! Diablo gutxi daude ere, ez? God splendor! Sube gorra. Hobgoblin Akazan! Ashkazan Bakus! Danta Maha! Shatul Fokin! Rashkazan Wakus! Akdemund! Russian! Russian! Vale. Mahitu Demak! Zanut Az! Aska! Zan! Utibu Anrakta! Discourse! Let's fight! Arak! Mantendu zonaldea. Drafjan! Drungy boy! Bagrund! Ona. Seguiré. Vale, da punto garrantzitsua.
These Astragoth! Please, one more! That boys! Takrat solo chaos! Grundtoria! Apessa el Gramus! Askur Ulawaku! Astragoth Zulahua! Keep moving! Yarstrath Jarut! Mira, sube que utzi. Domitash! Jar Unazad! Bailmancy! These Astragoth! Alharharu! Marzu Adardu Adru! Astragoth Zulahua! Itezus! Astragoth Zulahua! Fahasut! Sylja Norti. Bestrongi! Juan y ese aquí. Rashkazan Wagus! El único hiru
Atahuda flesh. Ra. Aina egiten duzuenok. Horra uneko bi. Itxara. Gehiago ezin dituzke ja... Sufrita, asko sufritu nuk, baina gobernoa galdu da oso puto. Astragozia egin zaigu. With the chaos magic contained, the blood of Hashut flows forth. But there is one final challenge to this unlimited power. The Grudge-bearer and his cronies approach. There they are! The traitors! The Jonathan. grudge-mongers! The vile, wretched Dawi scum that have fled the love of our ancestors! We stop this abomination that burrows into the rock! A machine powered by remnants of our gods! Such desecration needs to be answered in kind! I will tear out every page of the Damas Kron to address this most wanton of grudges! Royal Dwarves! The clans of Karazankor unite! Ready your axes! Cleave the heads of every Dawisar you come across! Burn their beards! Drag them! Drag them all! Vale. Zingthron counts! Ja, karo. Goazen guztiak aurrera. Uti du warrakdak! Let's get him! Hostia, borro gara. Beste aukerarik ez dago. Ez dago, na. Mahitu Damak! Come, Snorri! Get in there! Brutax of Gobla! Es legal, es. Steve's rock Claro out! que sí.
Hoi dela benetako borroka. He's gone! Bera. Ongi ez dut aukeratu borroka ez da. This was, boys! Ez daukagu magiari. Hobgoblin Akazaz! Rashut is the king! Urakut ula andando! Drafjan! Uzwin! Vahashut! Afessa! El Gramus! Ah, vale. Udi Askel! Hobgoblin Akazaz! Jerusalem! Ouah! Draco de vitrage! Utshad Ulzuk Id! Egin... Mars Barak! Tehu Salasu! Dumleth Rank! Udi du Ragnak! Ehi! Vale, claro. Ah! Banderan pikura estragoz izan dela gainera. Ba, oso ondo. Gure moralentzako oso ondo, bai. Grungron Isuden! Hadougat! Counter-Hoggoget! Fire! A slaughter the gates! Gestan es der Auskul! Utshad Ulzuk Id! Time for slaughtering! Pashut Sarasgum!
Horren liderrak akatzen, ez dela hemen sufrituko dugu pila bat. Ei! Arzuador do outro! Noski, bronka guztian muerdemen. Angra fire. Esa el grabó! Son ut us! We're off. Das done is the Husky! Hobgoblin! Draxelpenge. Uzet ulla elkramus. Alstan! Udi ask! Lomo. Salutas! Lock the direction! Stutter! Noski gorrak dira gainera. Verhassut! Smash him! Ursuk! Lucky touch! Frieders Verkschönachlohn! Vahisartu! Utta Halabrignatu! Get out, boys! Drafter! He's gone! Ahito Demak! Urbaten! Kaino Drat! Usalasu! Ali! Nosotros Calamar! Slaughter! Russia! Hauria gatu hartu zuen. Athesa! Elros! Una Ardu Faruto! Sudi Centuries! Rikas and death! Das done is the Husky! Askul Ulawaku! Das Tal ist der Ulskul! Vale. Ut da Arabrignatu! Rashkazard Wagus! Akdemund!
Bai, denok zorginen bila jamarko gara. A ver. Hobgoblin Akashas! Eldal! Uskol! Ja! Trinas, verfahren nach Rom! Guztiak orain. Bere bila, guztiak bere bila. Tiro egin. Alskal, ja! Dena beraren gana. Pashut Sarasgol! Bai, dena. Gainoikada guztiak ze joierrori. Uskubello filazauta! Aitzen badiri potzak, ba, sentitzen dira. Ez dago zerritxo bai. Bai, denak beraren kontra. He's gone! Gainere azteko aukera olarra da. Bertin da. Unitatea kontunetu. Ba. Vale. Hasi dugu. Asko sufrituta. Ez da txartu egon. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur.